Kanalu Bakine kuhinje dobrodošli. Danas idemo nešto da mesimo. Biće to jedna fina pletenica punjena. Sigurno sam da će vam se dopasti i vidjet ćete kako se interesantno pravi. Ništa nije teško. Odmah ćete zavrnuti rukave, staviti kesiljice i napraviti, to sam uverena. Za ovaj recept bit će nam potrebno, dakle da krenemo. Vidimo, jedna kockica kvasca, jedno 15 grama, zatim 200 ml mlijeka, jedno 2 jaja, odnosno treba će nam i jedno žumance, znači odnosno malo da namažemo, zatim jedna vezica blitve, oko 300 do 400 grama brašna, malo je do 50 ml ulja, 200 grama sira i soli i jedna kašičica šećera. Znači najprije ćemo potopiti kvasac da nam malo poraste, odnosno da se istopi i tu ćemo staviti jednu kašičicu šećera, da vrenje bude bolje. Sipamo to kupeni, sipamo to, dodamo jaja, malo ulje i mlijeko i zamesimo onako fino mekše testo. Evo, pokazat ću vam to još po ne znam koji 100 ili 1000 put. Jedna gledateljka rekla da neću da pokažem kako ja to mesim. Interesuje me, molim vas, da li ja nisam na ovom kanalu pokazala 1000 puta kako praviti ovako testo za krofne, za peciva, za bilo šta. Znači, pravila sam. I ona kaže, to je za smetanu. Evo, napravit ću ovoga puta, ali drugi put opet neću. Pa ako ćete gledajte, ako nećete, kako hoćete. Ide, keceljice i šećer. Znači, razbit ćemo 2 jaja. Kvasac smo potopili, rekli smo. Ponavljam, kvasac potopimo u malo mlakog mlijeka ili vode. Dodamo kašicu šećera i da nam to fino kvasac nadođe, odnosno da se istopi. Dodajemo mlijeko. Sve to fino izmutimo. Dodamo malo ulja. A zatim brašno. Još će nam malo trebati. Treba će nam od 400 do 500 grama brašna, pošto sam ja ovdje malo više tečnosti stavila za kvasac. Znači testo dovedete, dobro ga izradite, da bude glatko. Sad, sve što duže radite s testom, više testo nakuplja vazduha i bude vam testo barušasto. Stavljamo ga u činiju, odnosno u ovu vanglicu gdje smo mesili. Pokrijemo nekom kesicom, pokrijemo nekom krpom i ostavimo jedno 30 minuta da nam testo nadođe. Za to vrijeme ćemo blitvu obariti i isjeckati i spremiti, znači fil za sljedeće. Sir ćemo izdrobiti. Najbolje da kupite fetu sir, ona se fino maže. I to ćemo ubacit ću ja tu jedno belance. Znači nećemo cijelo jaje, a žumance ćemo ostaviti za premazivanje. Spanać ili već šta želite, obarite.
I sad izmešajte sa jajetom, odnosno sa belancetom i sa sirom. Tako. Ostavljamo to na stranu. Vraćamo se našem testu. Da vidimo šta je i kako je. Evo, testo nam je naraslo posle 30 minuta i istresamo ga na hladnu površinu. Premažemo. Sad ćemo to da urolujemo. Znači, uvićemo u rolatić. Zašto kažem ne do kraja? Evo, znači kad dođete do kraja, samo ga prebacite. Sad, recept nije završen. Imamo nož. Gledajte da vam nož bude oštar. I ne do kraja, znači ostavite ovaj deo i testo rasecite. Možda je najbolje seći to makazama, ali vidjet ćemo. Da ne prosečem sad ovu odozdo. Dovijek ću makazam to. Sad kad ste to prosekli, a sad se jednostavno samo uvije. Polako, imajte strpljenja. Malo će biti mazanje, ali dobro. Sad ćemo da vidimo ako ne možemo to na pola. Ništa nije greda. Ono žumance što nam je ostalo. Znači pletenica nam je porasla i ono žumance što je ostalo, to dodamo malo neku kap ulja i sad ćemo to premazati. Smanjit ćemo to na 190 i peći ćemo jedno 35 minuta. Pa se super. Treba će mi baterija. Fino, lagana.